Ivo Crkvenik. Sašo Lesjak. A Saša Lesjak. Naslednja je Neža Hohnjec. Što će nas je premalo. Ovo pa gledam vam prebrat. A je tima Partner. Šta na sljednicu? To je to. Čekaj je bilo žensko u nas nastrojeno, drugi će probino da pobolište, bomo podrugli. Ali ima prošle malo, naslednji četvrtek se tudi rolamo. Tu se onda se rolamo tudi naslednjo soboto, ko je zaključno rolanje. Naslednji četvrtek se dobimo pred Radio Fantasy ob 6. In gremo v hotel Evropo. Potem v soboto pa se dobimo v 4 pred Mercator centrom v Levcu. Zakaj v Levcu? Ker smo imeli malo težavo zaradi proge. In potem volamo do Žalca in potem iz Žalca nazaj v Levec. Potem ob 9. večer pa je v Žalcu Fantasy Summer Party, kamor ste vabljeni vsi plus vaši prijatelji, znanci. Skratka, se vidimo naslednji četvrtek, što bi španj ste bili na trda en aplauz. Hvala ti, Dijana. Nikaj, da ne boš posnimali.